Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bütün alemlerini yoktan var kılıp, bizinin kin rahmeti bilen terbiyelep, rizıklandırıp, eksiz çıksız rizıklar verip durucu Allah Teala'ya hamd senelerimiz, maktavlarımız bulsaydı. Siyikli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip dursaydı. Elhamdülillah 41. hadiske jittik. Sizin bilen bizden tağın bir hadis kala inşallah uzu bitirge. Bugün 41. hadis. Hem indi 42. hadisine uzga şimdi inşallah bu ahırgı şolay bu yılını ahırgı ders bulur. Anlarsın gidinde urazaga bizning aydan ezerek vakitimiz kalıp bara urazaga deyip eytip aldan niyetlep Şaban ayı bara bitindi hazır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında urazanı küp tutaydı degen Ayşe radıyallahu anha. Koy bir alimler eyteler bütünlüğü tuturup tutkan deyip. Koy bir eyteler küp ilişin tutkan deyip. Şaban ayında urazanı. Yani mümkün kadar indi urazanı eğer de tuturga tırışsak bu sünnet uraza bula. Mine bizden meselen bu hadiske kirişkinçiga hatli ile namazını okuyubuz bitin değil mi? İle namazı 4 rekat farzga hatli biz neçe rekat sünnet okuyubuz? 4 rekat sünnet okuyubuz. Mine bu namaz aldığından, farz namaz aldığından 4 rekat sünnet okugan kebek uraza Ramazan ayında farz bitindi. Ramazan ayı kirginçiga hatli sünnet urazasın tutu şuşu farz aldığından sünnet namazını okugan kebek bula. Hemindenleri Ramazan ayında urazanı tutup bitirgenden soň onlara kire nindi ay? Şevvel ayı kire. Şolay bit. Şevvel ayında Peygamberimizin indi sahih hadistekiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite eğer de bir kimde Ramazan ayında urazanı tutsadı, farz urazanı tutsa hem anlarsın de ثُمَّ اَتْبَغَهُ سِتَّ min Şevvel onlara 6 gün uraza tutsa Şevvel ayında de kâne kesiyâmid dehr de tuktavsız uraza tutkan zaman hesaplanır de. Yani yıl boyunca uraza tutkan kebek bulur de şu kişinin urazası. Yani bu sende eğer de biz Şevvel ayında uraza tutatırgan bulsak o vakitte biz ile namazından soň 2 rekat sünnet okugan kebek bulabız. Şolay bit. Mine bitinesi yani sünnet. Eğer de indi kimde kim bugünkü hadiste şunun turunda bulacak inşallah. Kimde kim. Lakin bu farz tügül. Bu farz tügül. Bu eğer de sen isteme tağın izgilikler, ecir sevaplar işlerge tilesiyken bütün işikler açık. Bütün işikler açık. Koyandır varıp izlerge nerse işlemiken, nindi gıybedetler kılıymiken deyip uylarga yok. Bütünüsü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından iletilip kaldırılgan barsılar. Atna sayın tutarga tilesen rahimit, düşenbe gün tut, penceşembe gün tut, ayının ortasında tut, 13, 14, 15'e
eyyamul bid diп атала, ягъни ак көннәр. Айның 13, 14, 15 айның тула торган көннәрендә. Хәтта галимнәр әйтәләр моны, дингә катнашып булмаган галимнәр әйтәләр, менә тыңлаганым бар. Ничек кеше үзенең исәнлеген саклый ала, саулык сәламәтлеген. Ежемесячно үзенең организмын, әгәр дә төрле зарарлы матдәләрдән чистартырга теләсә, диләр, ул кеше аена 3 көн ач торырга тиеш дип әйтәләр. Ач торырга, алар бит ач торырга диләр инде. Biz ул бит ачлык түгел бит инде, ул ураза. Ләкин бу безгә нәрсә, безнең ул фән галимнәренең сүзе, ул әлбәттә өстәмә бер доказательство гына булып тора. Ләкин без кемгә иман китерәбез? Кемгә ышанабыз? Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Әгәр дә адәм баласы пәйгамбәр үзенең пәйгамбәренә, мөселман кеше үзенең пәйгамбәренә иярсә, bir нәрсә дә уйламыйча, берне киреләнмичә, тәкәбберләнмичә, күп сораулар бирмичә, әгәр дә иярсә пәйгамбәргә, ул кеше уңышка гына ирешәчәк. Хәтта кайберәүләрнең шундый сораулар бирәләр, укыйлар инде кайбер кешеләр хадисләрне, әле ул намазга да басмаган була. Анарга кайбер әйберләр, мәсәлән, көлкеле тоела. Пәйгамбәребезнең хадисе. Ничек ди, если ди логически рассуждать, ди, это ди неприемлемо ди бөтенләй. Мәсәлән, чебен турындагы хадис. Сахих Бухарида килә хадис. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә сезнең эчә торган суыгызга, ашый торган ризыгыгызга ди, чебен төшсә ди, аны ди батырыгыз ди. Күрәсезме? Үзегез дә теге сез елмайып куйдыгыз, әйме? Пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, ул бит инде төшә дә теге бызылдап тора. Без аны я тәлинкәсе белән ыргытабыз, әйме? Түгәбез инде. Күңелгә бармый инде безгә ул, әйме? Ләкин пәйгамбәребез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, чебен төште икән, аны батырып бетерегез ди. Батырыгыз ди, һәм аннары да алып ташлагыз ди. Юк, ач булсак кына түгел инде, җәмәгать. Ягъни бу абсолютно безвредный булганнар дигән сүз. Ул бит әйтмәгән, батырыгыз да аннары берәр ярты сәгать торсын шунда, җебесен, изрәсен димәгән бит инде. Ул батырыгыз да ди, аннарысын да алып бәрегез ди. Ул бит инде әгәр озак торса билгеле инде ул нәрсә эшләгән, шулай бит инде. Пәйгамбәребез аңлатып әйткән, фи ихдә җанахайһи ди, аның ди бер канатында ди авыру чир. Икенче канатында нәрсә ди? Икенче канатында шифа ди. Ягъни противоядие дип атала. Противоядие. Аны чыннан да галимнәр бүгенге көндә тикшереп караганнар, мөселман галимнәре түгел, тикшереп караганнар, чыннан да аның бер канатында агу, икенче канатында шундый противоядие. Әни өчен батырып бетерергә, бәлки ул икесе дә теге галимнәр тикшерә, бәлки ике канаты белән дә батыр ул бәлки. Ләкин ишанда гына түгел икән. Аның чебеннең кырсагында шундый безләр бар. Именно батырганнан соң гына кырсагы белән батканнан соң ул шушы безләр эшли башлап, именно шушы вакытта гына аның противоядие чыга икән. Пәйгамбәребез биолог булганмы, юкмы? Аның лабораториялары булганмы? Булмаган бит инде. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әгәр әйткән икән саллаллаһу алейхи ва саллям, нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә Нәҗм сүрәсендә, Йолдыз дигән сүрә бар. Шушы сүрәдә әйтә Аллаһ Тәгалә: "Ва ма янтику анил хавади ин хуа илля вахюн юхади." Ул ди үз билдеге белән ди. "Ва ма янтику анил хава." Ул хавасы белән сөйләми ди. Менә бу безнең хәзер уза торган хадистә ул хава дигән сүз бар шулай ук.
Hawa. Nerse ol cemaat hawa. Kişinin nersenedir bir katı yaratığı. Hawa. Yaki ikinci türlü şunda söz var. Şehvet. Şehvet degene bir strast. Nersenedir yarata. Nersenedir yarata kişi. Ya hatı kızını yarata, ya malını yarata, ya maşinasını yarata. Hem yaki etiyenisin, yaki načalniğin, yaki urunun. Yani mine bu eğer de kişi özünün havasına iyerse hava. Ol kişi adaşa degen söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü nerseni yarata, nerseni tili şunu siledi mi? Belki Allah Teala tilegen ne siledi. Anlaşılar mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bularını bine bulay itimeli, tegilay itimeli, kızık itimeli, min işlegenini işlesinler eli, üzleri tilegenini işlemesinler eli deyip bizni kısır için nesedir silemegen, belki bizge faydalı bulgan ayberlerini Allah Teala'nın rıksati bile silegen. Anlaşılar mı? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى يَنْتِكُ yani nıtık degen söz var bit, nıtık yani söz silev. Eğer de bir kişi de وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى ol kişi de ol de Peygamberi turundaydı. Silemedi yüz bildiği bilen de havasına iyerip de özünün следуя своим страстям de не говорит следуя своим страстям de in huwa illa vahyun yuha illa meğer de ol de следует de откровением de от Всевышнего Allah Teala'nın sözlerine iyeredi. Birgine sözünü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmeti için eğitmegen bulayına tigiz yerden bulay işlemeli, bulay iretimeli bularına deyip. Şuna göre mine biz bu hadiste oldan eğitip koyam Havva degen sözüne. Demek nersene yaratuğu bulayım mı? Havva. Mesela kişi özü küp yarata. Evet. Kayber kişi özün yarata. Onlarsınına yarata mesela hatının, etisin, enisin, onun balaların hem başkalarına şundan gideyindi. Müslüman kişinin havası, bu sınırga tiyişli Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz mine nerseni yarata, ol şuşunu yaratırga, tırışırga deyir. Peygamberimiz nerseni işleyi, şuşunu işlerge, tırışırga deyir. Kişi özünün havasına yerge tiyişletiyor. Mesela nişik bula, orak içerge yaratatırgan bir kişi hazır. Mine bu hadisini anlatır için eytem. Bir kişi orak içerge yaratatırgan bula. Yol alkaş tügül, lakin orak içerge yarata. Onlarga eytesin, kardeş, orakı bit haram, diyesin de. Ol uylaptıra da haram mı ne? Haram ikenligin bilmeyden bitmindi. Lakin cemaat bu kişi orakını işüden tuktu yüzü, değil mi? Lakin küngülü bilen tileptir onu. Olanı tileptira, lakin içmi. Haram ikenligin bilgenge küre olanı içmi, lakin küngülü bilen olanı tili. Mine nek, eğer de sin şu havanını, nefesini üzgertirge tilisin iken, kişi şu haramdan tıyılgandan sonra onun havası strast, eymi, olanı kür almazga tiyir. Nenavidit iterge tiyir olanı. Anlaşılar mı yok mu? Biz bu kişileri yaratıp duraydı arakına, ol yaratudan da tuktarga tiyir. Hayır, yaratudan tuktarga tiyir. Çünkü Allah Teala onlarga nerse nefretlenirge kuşar. Şolay beyt. Çünkü Allah Teala ona itti, şeytanın gamele deydi. Olanı işivden güne tuktamadı. Belki olanırga nefretlene. Yani ol ganın günahlı haram eybir ikenligin bile de hem şunu özünün nefesin buysundıra Allah Teala'nın sözüne. Yani birinci bara Allah Teala'nın tilegi, onun ardından bara Allah Teala'nın tilegi, ardından bara kişinin tilegi. Baştan kişinin tilegi Allah Teala, onları Allah Teala'nınki tügül.
baştan Allah Teala'nın tilegi yaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tilegi barıga tiyir. Havva ikinci türlü tağın mesela sen qazı hazır qazı sudya qazı degen sözünü bilesiz bitin işkeniniz var. İki şekilde de dağwa bilen dağwa turunda da tege uzdup bitinde hadis neybi. Birisi ikincisini gayıplayındı. Mene bu aybirini bu kişi benim aybirimni aldı da geri koytarmadı diye. Hadi sana kilgen iki kişinin birisi senin tuğanın mesela. Senin tuğanın. Yaki senin yakın tuğanın bulurga mümkün. Yaki kurşun bulurga mümkün. Yaki senin bek yaratkan dostun bulurga mümkün. Sen bilesin şu dostunun tege kişinin akçasını alıp meselen koytarmaganın bilesin. Lakin sen dostunu yoklap kaldırır için dostun faydasına hüküm etsen sen nersege iyergen bulasın? Havana iyergen bulasın. Nefisine iyergen bulasın. Allah Teala nerse de beyte وَلَا تَتَّبِغِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ diye. Hüküm etken vakitte de kişilerini de nefisine iyerek kurmedi, havana iyerek kurmedi. Etiyin bulsa da de, eniyin bulsa da de, abıyın bulsa da de, yakının bulsa da de, onlar faydasına de hüküm ite kurmedi eğer onlar gayipli bulsalar. Peygamberimiz nerse de beyte kızı Fatima turunda eğer kızım de Fatima de urlauda tutulsaydı, kızım Fatima urlagan bulsaydı, men de onun de kulun de üzüm keseriydim de. Eğer rastlansa urlaganı. Şula bitindi. Mene gadirlik. Nefesimiz nersene tili? Kızımızını alıp kalırga, malayımızını alıp kalırga, etiyimizni, eniyimizni, dostumuzni yoklap kalırga. Mene bu cemaat hava degenge misallar. Hava ol şuşunday bir. Havana iyermedi, ol desine de odaştırırdı. Eğer de kişi havasına iyerse, ol kişi odaşa. Bu hadis cemaat alametul iman diye atala. İmanın galemeti, priznak veri. İmanın galemeti. Bizim bugün uzatırgan hadisinin ismi. Galametul iman. İmanın galemeti. Mene mesela tağı bir misal kitiresim kile hadisini, mene hazır biz hadisini okuy başlagan vaqtda tağından nıgrak anlaşıla düşsün için. Mene bir hatınga aytesin, bir hatın kızga aytesin, mene açasın da okup görsetesin. Ahzab suresinin 59. ayeti diyesin, hem okup görsetesin, hicap turunda indi. Yavuluk beylerge ekenligin. Ne ol kız bik matur, çeşitleri şunday matur, көрсәтергә ярата инде. Hazır ol uylay, nefisi tege havası ite. Yavuluk beylesin biz hazır senin de matur çeşitlerini bir kimde görmeydi. Bulay bitti. Sen yaş vakitte bittin. Көрсәтеп kalırga tiyiş bittin de sen. Mene bu hava. Allah Teala ite kapladı. Yani Peygamberimiz etmeyi. Allah Teala ite. Hemen sen şu hava, страсть, соблазн şunday, желание bit. Sen onu buysundırga tiyişli Allah Teala'nın tilegine. Senin tilegin anday tügül. Koy bir hatın kızaymy, renci, tilemeskine, şunday bit tilemeçegine yavuluk beyliğini bar andaylar. Mene içinde mene şunday bir mene bu yavuluk bulmasa mesela men bütün maturluklarımni көрсәтip yerigen bulur idim mene deb aytib uylay. No o'zi yavuluktan dedi. Lakin eğer de ol hatın kız yavulug'in yabıp irgen vaqtda rahatlanib eymi, rizo bolup, belki yaratıp beylese, mene bu polностью özünün havasın, nefisin buysundırgan bula Allah Teala'nın tilegine. Anlaşıla mı? Mene ol bütün eybirde şuşulay, kişinin nefisi baştan yeri. Çünkü
o Müslüman kişi uylay min di Allah Teala'ga ne için buysunam? Çünkü Allah Teala di minadi bir gramda di tuzan bir teki haklede naçarlık tilemiydi. Naçarlık tilemi. Nerse di beyte Allah Teala inna Allaha la yazlimu miskale zerra. Tuzan bir teki hatlı de Allah Teala zulüm etmedi. Rencitmi kişini. Demek sen eğer Allah Teala'nı koşkanın sen ütesin ki neymi? Sen kirisince zor umuşlarga erişesin. Yani bu sen nefesini demek havanını buysundırıga tiyişli bulasın Allah Teala'nın tilegine. Yani bu imanın galemeti bula. Bu hadis cemaat kimden kile gan Abi Muhammedin Abdullah ibn Amr. Abu Muhammed buanın kunyesi, prozvişi. Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr diyen sahabeden İbn al-As radıyallahu anhuma onlardan Allah Teala ikisinden de razı olsun. Kale olaydı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ilçesi eytti. Bir kıskağına hadis. Lakin eytirge kirek bütün dinin işteligen öz içine alalım. Bir kıskağına hadis. Nerse deyip etken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun tercümesini biz yazıp koyup hazır. La yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu taba'n lima ji'tu bihi. Şlayma. Yamadan okuyayım. La yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu hava degen söz. Havahu taba'n lima ji'tu bihi. Sizning de orağızdan de birevde çın ışanıcı bulmazdı. Kaçan gahatlı çın ışanıcı bulmaz. Özünün de havasın de min alıp kilgen nersege iyertkinçige hatlı. Özünün havasın min alıp kilgen nersege iyertkinçige hatlıdır. Yazıp bilgirdiniz mi? Yok mu? Yanadan aytam. Sizning de birigiz de çın ışanıcı bulmaz. Ни один из вас не уверует до тех пор, حتى يكون هواه تباعا لما جئت به. Üzünün de havasın nefsin debeytigindi, nefsin. Min alıp kilgen nersege iyertkinçige hatlı. Nersen alıp kilgen soňa Peygamberimiz? Kur'an, sünnet, şeriat ne debeytik bunda? Şeriat. Evet. Şeriatke polnistyu kişi üzün tapşırıga tiyir. Ne bu imanın galemeti. Yanadan eytesim kile la yu'minu. Olmanda eyte eğer turu tercümesin korasak ışanmazdı şol kişi de. Işanıcı bulmaz. Şol kişi eğer dedi ol kişi üzünün havasın nefsin min alıp kilgen dinge eybirge iyertkinçige hatlı ışanıcı bulmaz. Lakin cemaat bu bütünlüğü ışanmaz degen söz tügel. Bunun imanı kimçilikle degen söz. Nesoverşenli. Anlaşıla mı? Nesoverşenli imanı. Şuna göre eğer de imanın galemetinin küçlü ikenligin biz bilesimiz kilse, biz hazır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin
kaldırgan sünnetine ihtibar iterge tiyişlibiz. Mesela karagız, bir kişi sulagay, iki kulu da baran, sulagay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse de bitti. On kuluguz bilen di oşağız di, sol kuluguz bilen oşamağız di. On kuluguz bilen içegiz, sol kuluguz bilen içmegiz. Sol kulu bilen di aşı hem içe şeytan degen. Ha bir kişi cemaat, bir kişi sulagay, lifşa. Ol gelbetin işte sol kulu bilen. Aşı da ol içe de yaza da şunun bilen. Bunda yazı turunda, işlev turunda söz var mı? Lakin Peygamberimiz aşav içüden sol kul bilen aşav içüden tıygan. Ürülerge yaramay sol kul bilen rizikka. Sol kul bilen, on kul bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturup durgan vakitte bir bedevi göre bikrede sol kulu bilen suzula. Peygamberimiz onun kulun tutabıla. Onun de sol kulu bilen de şeytan olmakçı idi de. Yani kulun tuttum. Yani benim kulumda şeytanın kulu kebek. Bilesiniz. Yani şeytan şunun bilen nerseşli kullanıp kul kalmakçı bula. Sol kulu bilen aldırıp kişiden. Mine ebiler babaylar da bitinde balalarga konfit bireme, prenik bireme. Tege sol kulu bilen suzula da olam kızım tetik olum bilen aldılar, değil mi? Şulay tetik ol, mine tetik ol koysa on kol. Sünnetken negizlengen Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. İza tenagala ahadukum felyetenagal bil yemin. Eğer bireriz de ayak kiyimin kise de, balalarga da item. Tatalar da gel sol ayak gel sol ayak. Ne şeytan tırtla tırgandır yine şuşlar. Yüzünden yüzü sol ayak. On ayakını ki. Onları kiri salıp yamadan on ayakını ki girtem koyurlar. On ayakını kiyigiz degen Peygamberimiz. Eğer de sandalyeyigizni kiyesiz iken de sandalyeyi de geçindi. Sandalye gana tugul başmak ayak kiyimi. Ki istek mi ol batkin kama. Ki on ayağını onlarına sol ayak. Salgan vakitte kirisince baştan sol ayağını salasın. Anlarsan on ayağını salasın. Yani baştan da on bulsun. Onlara ahırdan da on bulsun. Anlaşılır mı? Hazır bir kişi eytirge mümkün. Nişlepsin min ayak kiyimin, nişlepsin ayak kiyimin min üzüm tilegençe kiye almayın. Yani mina şolay jaylı diye eytirge mümkün. Yani sana jaylı senin havan sana irik vermeyi. Havan. Senin havan seni esir etken. Sen plennik своих страстей. Sen özünün şuşu plenga elektirgen ol seni. O seni jibermey. Nişlepsin öyle min diye Allah işlerge teyişti. Aşağın vakitte da nişlepsin min sol kol bilen aşarga hakkım yok mu? Senin hakkın var bir nesle, bütün nerseni işlerge. Sana Allah Teala koşkança yaşay alasın, karşıda kile alasın. Şula bitindi. Allah Teala seni irikli ettirip tizgen. Lakin sen eğer de nefesine buysundursan Allah Teala'ya, onun peygamberine bu sana fayda. Bu sana fayda. Biz onu bilmeyiz. Koysiyaktan hatta fayda. Biz onu bilmeyiz. Koysiyaktan fayda ekenligini de bilmeyiz. Allah Teala yaşırgen şu din içine illemeger fayda evirlerini. Şunun için Allah Teala şanınızdı hem yerigizdi. Olan da beyne anlatıp durmuyor. Menen bulay işlesege şulay bulur, bulay bulur, tigilay bulur diye eytip anlatıp durmuyor. Yerige kirek vakay. Şu vakitte nerse Allah Teala bu kişilerge bereket de bire, unuş da bire, tanışlıklar da bire hem başkalar. Ya bir kişi sulagay. Ol aşısı kile sol kolu bilen, salası kile sol kolu bilen, iren on kolun bilen. Sulagay bulsan da iren on kolun bilen. Eğer de sen şuşuna buysundura alsan demek sen peygamberimizni yaratasın.
Peygamberimizni yaratу bilgisi. İşlese yarayın indi sul kul bilen. İşlese, çöküş bilen işlese, balta bilen işlese, tilesen indi instrument bilen işlesin, sol kol bilen işlesin. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o şovunu içine on kol bilen gine başkarıga koşkan. O şov içi on kol bilen gine bulurga teyişli. Elbette iki kol bilen tutarga yarı. Belki sen iki kol bilen tutup telinken küter belki aşını içerge mümkünsin. Şöyle iki kol bilen. İki kol bilen yarı. Lakin sol kol bilen gine işlerge yaramay. Peygamberimiz tıygan. Galimler eyteler bu iş nerse deyler haram. Haram. Kur'an'ı okusak, tercümesini okusak, anda ibrini tabalmayız. Lakin nerseni tababız? Allah Teala eyte, Euzubillahimineşşeytanirracim. Haşr degen surede Allah Teala eyte. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah ilçesidir. Nerseni sizge alıp kelgen bulsa, siz anıdı, alıgızdı, kabul itegizdi. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Eğer tıygan bulsadı, onlardan tuttağız tıyılıgızdı. Allah Teala'nın bu emri, Kur'an'daki emri, Peygamberge iyer oturunda söz var. Peygamberge iyer. Mesela Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem "Aful lihiyete ve qassu şevarib." Mıyıklarınızı kesegizdi, yani kırgız değil mi? Kesegiz, sakallarınızı jiberigiz degen. No bir iratqa indi o uşamayı. Birinciden ulanın üzerine aşamayı. İkinciden üzerine aşaydı no xatının aşamayı. Xatın eyte, kırıbır gitti sakalını. Mena sakalı yerler kirek miydi? Şulay edip eytirge mümkün hatta. Adı yaratmayın sene de. Xatının sözünü tınlap sakalını kıratırgan irler var. Lakin ulanı kaldırıga tiyiş, kimnin sözünü tınlap? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü tınlap kaldırıga tiyiş. Çünkü o cemaat mezhepler diyeytemiz bitinde. Ebu Hanife mezhebine biz Ebu Hanife mezhebinde Dagestan, Çeçen yaklarında Karagızaların sakalları. Alar Şafii mezhebinde. Bütün mezheplerde de sakalını kırırga kuşmagan Peygamberimiz. Kırırga kuşmagan. Jibersin indigine olsa da ona kırırga kuşmagan. Peki hatta yani dinde bulmagan kişiler de o sakalsız kişi oldu. Как nicik diyeyteler hele как lvica tege o bitinde lev arslanның anın nerse anın çeşleri anın şuşundu grivi bula bitinde iratның bizegi anın sakal in birinci cemaat mine ol gajab bolarga tiyişli tugul bilirge tiyişli biz tarihta in birinci sakalların kırgan kişiler yani köp kişiler oylular o Petr I vaktından başlanmadı ol bitinde Aknova Evropa'daki yası bitinde baştan çıgadı anda Evropa'ga çıkıp kiredi onları sakallarını tegi bolta bilen tegi çobatırgan bolganlar kırdırıp neytip kırgız deyip eytip Kayber kişiler öyle Petr I şuşulay sakallarını kırdıra başlagan deyip. Lakin cemaat en birinci sakallarını kırıp hatın kızlarga ıkşarga tırışkan halık olar cemaat Lut peygamberinin kavmi. Lut peygamberinin kavmi. Yani Svetnoylar, zengerler. Deyip eytirge kiregen. Homoseksualistlar. Olar birinci hatın kızlarga ıkşar için sakalların kırganlar hem indi nerse neydi günah işlegenlerin bilesiz. Hatın kızlar bile iratlar bile. Yani bu alarının cemaat birinci şuşundu yara bulgan. Hem bile şuşundan başlanan. Şuna kure cemaat. Bu biz bularını hatta bilmesek de eğer de Muhammedur Resulullah deyip
bir Müslüman iman getirdikken, ol Peygamberimiz etti sallallahu aleyhi ve sellem. Sina Allah'ın ilçisi nindi ziyanını söz etsin indi sana. Sina faydalığına söz ete o. Sinanı yüzünün nefesine buysandırığa değil. Yo yesterli sebep diyor. Hatın yaratmay, işte sen urus melle, sen pop melle, sen nerse üstüresin anda iki anda koy bir kişi kıçıta üstürüp karagan var. Yani elden indi sözler tavalar indi. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü ol hak. Ol bulay gına tügül. Anda tağın bir kat eytem, dinge katnaşı bulmagan galimler, olar bütün işine irenebeydi. Olar ayırmalı olarak, olar teki fen galimleri bitinde, olar irene. Hatta sakalının da irler için nindi faydalı eyber ikenligin galimler ispatladılar bugünkü sekinde. Türlü şiirlerge koşuttura ola tırgan deyip eytip. Men olarni hazır ayta almayım. Lakin eğer de izlenseniz, olar cemaat var. O fen yağından getirilgen deliller. Lakin biz hazır internetten açıp şu delillerini izlep durmayız. Allah Teala bizge aytdı, Peygamberge iyer diyeymi? Peygamberge iyer digeç, Peygamberge iyeremiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha biz onun faydasını görürüz. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nesini yaratkan? Aşarga mesela. Nerse? Finik bulmagan yurt degen rizıksız yurt kebek degen. Eğer de hırme bulmasa, hırme tege, hurma tügül tege ağzını biriştire turgan. O finik ağız açkanda kullanabız bitinde. Mene ol rizıkti, onun ismi bit, hatta Kur'an'da var, o cennet jemişi bitinde. Onda cemaat bütün tablitsidagi Mendeleev tablitsisindagi bütün mineral niler, bütün vitaminler var. Bütün elementler var. Birgine jemiş şuşunday. Birgine jemiş. Şuna göre Peygamberimiz aytdı, ol hırmedi, hırme bulmasa da bir yırttadı. Ol rizıksız yırt kebek degen. Hem şulay oksus turunda da aytgan, oksus. Oksus nerse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırayla rızık var mı? Bizde de oksus kana deyip Ayşe radıyallahu anh. No indi bizden tege hazırki vakittagi tege химический элемент oksuslar tugul indi o çın naturalni oksus indi o. Onu yasap bulayındı yüzüne de oksusunu yaratkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen şulay galimler ireneler. İslam galimleri de o büyük faydalayıver oksus. Aşkazanı işçenliği için, içeceklerinin işçenliğini arttırığı için. Hem men okugan idim. Bir küp yaktan faydalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ipini şu oksuska manada makti aşıyı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neydi kürkem rizık oksus diye. Halma oksuslar yasıyorlar. O vakitte yasağanlar, vinograddan yasağanlar, hem başka birlerden yasağanlar. Yani eğer de biz hazır bizanın fen yağından koraylı faydalı iken deyip eytip kullansak, bu eyvet indi. Lakin o vakitte bizge sevap olmayı. Faydasını da görürge mümkünsin. Lakin sevap olmayı. Eğer de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratkan deyip eytip oksusunu kullanasın iken o vakitte sevap da olur. Çünkü sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iyerdin. Evul Allah Teala'nın seyikli peygamberi. Enes İbn Malik nerse deyip bir vakitte bir kişi de aşarga şakırdı deyip. Hem o şuşunday rizık bula, anda kobak, kisekleri kobak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem telinkenin kırıyından kobakның şuşu kiseklerin jiyip aşıyken kobaklar. Enes İbn Malik eyte radıyallahu anhu, men de şuşu vakitta de, şuşu vakittan kobakны de yarata başladım de. Kobakны aşağının kürep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin
kabakны ашаганын күреп, мин ярата башладым ди kabakны ди. Күп кеше бит инде kabakны яратмый бит инде, әйме? Һәм күбрәк аны теге терлеккә, нигә дип, ләкин галимнәр шулай ук әйтәләр, аны менә kabakны шикелеш ашыйсыңмы, яки суда пешереп, кайнар суда пешереп ашыйсыңмы, яки аны кыздырасыңмы, бу үзенең файдасын югалтмый. Файдасын югалтмый торган шушындай ризык. Шуңа күрә бәлки кеше яратмаска мөмкин, ләкин Пәйгамбәребез бит ашаган дип әйтеп, әгәр дә ул шушы ризыкны ярата башласа, менә шу санаган әйберләрне ярата башласа, гомумән аның кушкан эшләрен, эшләгән эшләрен, яратмаган әйберләрен әгәр калдырса, ул вакытта Пәйгамбәребезгә ияргән була. Пәйгамбәребез яратканны әгәр дә үзе яратмаса, ләкин аннары ярата башласа, бу үзенең һавасын, нәфесен буйсындырган була Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Үзе әгәр дә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бер нәрсәдән тыйган булса, ләкин ул тыйган әйберне кемдер яратып эшли торган булса, ул әйбердән ул Пәйгамбәребезнең сөннәтенә буйсынып, ул калдырырга тиеш аны. Ягъни шул вакытта бу кешегә әҗер була, әҗерләрен, савапларын бирә һәм Аллаһ Тәгалә уңышларын, бәрәкәтләрен бирә бу кешегә. Мәсәлән, ни хикмәт, хатын-кызларга ярый торган әйберләр ирләргә ярамый бит. Менә сезгә нинди киемнәр ярый? Ефәк ярый, алтын да ярый сезгә. Ирләргә бит ул харам. Әгәр сез аны Коръәннән карасагыз, анда әйбер таба алмыйсыз. Ирләргә харам, хатын-кызларга рөхсәт. Хикмәте бар бит аның, димәк. Ул бит булай гына харам кылмаган. Минем өммәтемдәге ирләргә ефәк кием, ефәк постель дә шулай ук. Постель анда мендәрме, юрганмы, киемме? Харам ирләргә. Шулай ук алтыннар, алтын бизәнү әйберләре, аларга харам. Сәгать булсын, мәсәлән, алтын. Шулай ук ул харам. Сәгать ярый, ләкин алтыннан ярамый. Сәгать бит инде ул вакытны белер өчен. Көмеш йөзек ирләргә, көмеш йөзек кию ансы сөннәт. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кигән көмеш булса, ләкин аның кашы булырга тиеш. Кашлы булырга тиеш. Пәйгамбәребезнең анда ул нәкыш диге гравировка. Нәкыш белән ясалган булган, анда Мухаммадун Расулуллаһ дигән ул хат язгач, печать куя торган булган аны. Патшаларга хат язган вакытта. Ирләргә сөннәт булып тора, ягъни йөзек кию инде. Йөзек кисәләр сөннәт була. Шулай ук алтын кашыклар, көмеш савытлар, көмеш һәм алтын савытлар булырга мөмкин иде. Бусы инде хатын-кызларга да, ир-атларга да харам куллану. Шунардан ашау, шунардан эчү, җәһәннәм уты кайный дигән шушы алтын савытлар белән, көмеш савытлар белән ашаган, эчкән кешеләрнең ди карыннарында җәһәннәм уты кайный дигән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу инде ирләргә дә, хатын-кызларга да харам булып тора. Bütün кайбер әйберләрнең без хикмәтен, әйме, аңлап бетермәскә мөмкин без, ләкин бу әйберләрдә җәмәгать бик зур мәгънә ята, хикмәт бар. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ышанучы булмас ди, чын ышанучы булмас шул кеше ди, сезнең арагыздан ди, аның һавасы мин китергән шәригатькә иярми торып. Ягъни иярсә, бу кешенең нәфесе, һавасы Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям дингә ияргән була. Менә бу җәмәгать, бу мөселманлыкның билгесе менә бу. Иманның галәмәте. Пәйгамбәребез ничек йөргән, мәсәлән, ничек сөйләшкән, ничек утырган, ничек намаз укыган, бөтенесен, ничек хатыннарына карата нинди мөгамәлә,
Балаларга карата нинди мөгамәлә, кылларга ул вакытта кыллар булган бит инде. Кылларга карата нинди мөгамәлә кылган. Ничек иттереп сәлам биргән, ничек иттереп кешегә елмайган, ничек иттереп йөзе белән туры карап баскан кешегә, яны белән борылмаган. Ягъни буларның барысы да безнең өчен дәрес. Һәм без мөмкин кадәр анардан гыйбрәт алып, үрнәк алып, анарга ияргә тиешле булабыз. Аллаһ Теала Коръәндә әйтә, сезгә ул күркәм үрнәк ди. Наилушший пример для вас ди. Сезнең өчен иң күркәм үрнәк ди. Шуңа күрә бөтен эшебездә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән үрнәк алырга тиешле булабыз инде җәмәгать. Бер имтихан аяты бар Коръәндә, Гимран сүрәсендә имтихан. Менә Аллаһ Теаланы яратабыз дип әйткәннәр кешеләр. Без Аллаһ Теаланы яратабыз. Аллаһ Теала әйтә, әгәр дә сез ди Аллаһ Теаланы яратсагыз, нәрсә эшләгез ди? Кул, эй пәйгамбәрем әйт ди. Кул ин кунтум тухиббуналлаһа фаттабигуни. Әгәр сез Аллаһ Теаланы яратабыз дип әйтсәгез ди, чыннан да ди. Нәрсә дип әйтте? Фаттабигуни, миңа иярегез дип әйтте. Кемгә? Пәйгамбәребезгә. Миңа иярегез дип әйтте. Бөтен эшегездә миңа иярегез дип әйтте. Фаттабигуни, шул вакытта нәрсә ди? Юхбибекумуллаху ва ягфир лакум зунубакум. Шул вакытта Аллаһ Теала сезне яратыр ди. Пәйгамбәргә иярәбез икән, ул вакытта Аллаһ Теала безне ярата. Әгәр пәйгамбәребезгә иярмибез икән, үзебезне күбрәк яратсак, Аллаһ Теала безне яратмый дигән сүз. Минем яраткан пәйгамбәремә иярсәгез ди, мин сезне яратырмын ди. Һәм шул вакытта мин сезне ди хаталарыгызны, гөнаһларыгызны да гафу итәрмен ди. Бу җәмәгать имтихан аяты. Аллаһ Теала кыры тел белән генә булай гына әйтмәсеннәр әле дип әйтеп, имтихан кылган бөтен кешеләрне, әгәр дә димәк чыннан да без пәйгамбәребезне яратабыз икән, Аллаһ Теаланы яратабыз икән, без пәйгамбәребезгә иярергә тиешле булабыз. Аллаһ Субханаһу ва Теала һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы гыйлемнәр алып, пәйгамбәребезнең сөннәтен тотып яшәргә насыйп итсә иде. Бу хадисның инде статусы дип әйтик, хадисун хасанун сахих. Бу хадис хасан һәм сахих дигән имам ан-Навави. Бу загыйф түгел, бу хасанун сахих. Шулай иттереп безнең бүген дәресебез тәмам. 41-нче хадис кала, иншаллах. 42-нче хадис. Аллаһ Теаланың гафуының, гафу итүенең киңлеге хакында булачак иншаллах. Барыгызга да Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.